जुजलपा नमस्ते फेसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनीता जी सञ्जिला थौ नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पीठ कोलाथो एकादशी तिथिया दिख 2077 साल साउन 15 गते बिहिबार अथे 2020 साल जुलाई 30 तारिक दिख जम्मले ठोयान्ह परीक्षा नियन्त्रण ज्याको दुगु जग्या त्रिचन्द्र कलेज लागि भवन पुनर्निर्माण यात प्रस्ताविएको दो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण यहाँ मौलिकता किनेगु व खुला ठ्या पिकागु लक्षिनापमा रानी पोखर निसि दशर रङ्गशाला तकैया त दुठ्याका गुरु योजना या प्रस्ताव तयारियागु ख उकि सुरु या चरणे खण्डा खरपाखि दुगु त्रिचन्द्र कलेज या भवन यात प्रबलीकरण याना गटेख अठे डेकेगु अनलिबा खण्डा खर ल्युने चोंगु खाली जग्गा व जम्मले दुगु जग्या त्रिचन्द्र कलेजिया लागि भवन पुनर्निर्माण याको प्रस्ताव यानागु थका प्राधिकरण या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालले थ्यातिको दो वेकाया कथन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खण्डा खरपाखि दुगु भवन या प्रबलीकरण या लागि ठुगुने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव व इन्जिनियरिङ डिजाइन कोचागो व चालु आर्थिक दे नेपाल सरकार या स्रोत 10 करोड बजेटिया व्यवस्थापन याना बोलपत्र पिकाया न्याउने त तयारी यागु ख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण योजना महाशाखा उपसचिव भगवान अर्यालिया खण्डाखर ल्याउने या जग्गा व चमले टुगु जग्गा त्रिचन्द्र कलेजिया भवन पुनर्निर्माण या लागि भारतीय एक्जिम बैंक या गुवाहाटी अन्तर्गत निगु अर्ब या प्रस्ताव छोगु ख प्रमुख अधिकृत गेवाली त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र कलेजिया प्रमुख प्रधानाध्यापक विद्यार्थी संगठन या पदाधिकारी पिले से चरण या तिथि चरण या सहला व परामर्श लिपा गुरु योजना या कार्यान्वयन नीति जमल डुगु जग्गा कलेज या भवन डेकेको प्रस्ताव यागो थ्या दिला अनि कलेज रूपमा नाजागु त्रिचन्द्र कलेज अपाथे भवन जिना जुगु डु कलेज छिरोटी बोम्पी बुनाजंगु डु थररा पुनर्निर्माण ज्या बच्चीको चागु दो लकडाउन लिको बसिनी थररा पुनर्निर्माण ज्या न्यागु ख थररा छिनछटा जाया ज्या मिगको जाटेगु ख छवान हनि से सुरुजुगु छिनछटा जाया ठलानिया ज्या मिगको चागु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण थाको दो प्राधिकरणीय सम्पदा विज्ञले से थररा पुनर्निर्माण ज्या सोया सिना दिमर राज्य मानधरिया कन थररा टावर निर्माण ज्या बच्चीको चागु ख थररा पुनर्निर्माण या समग्र ज्या त आतक या प्रगति तासे 40% जुदु निसब खुइमा ज्यामिटेस ज्याना चंगु ख सरकार वंगु 6 गते बाचा इननिसे लकडाउन चिकु सिलिसे थररा या च्या हाक्न लकडाउन न्य अवस्था सुरु चुकु ख सरकार वंगु चैत 11 गते निसे लकडाउन तय ढुंका थररा या पुनर्निर्माण खटे जुबिन ज्यामिन छिलिया वंगु ख अति सास हुने गरी लकडाउन ठसके ढुंका वंगु 30 गते ज्यामित लिट हगु ख एमिसा छवा क्वारेन्टाइन तया कोरोना परीक्षण याना हाक्न ज्या खटियागु ख पीसीआर परीक्षण याना रिपोर्ट नेगेटिभ ढुंका चक ज्या तयागु तका सम्पदा विज्ञ मानदण्ड थ्या दिला वेकाया कथन टावर पुनर्निर्माण गति कालकी भूकम्प संग्रहालय या ज्यान सुरु जे टुने निमित जागो जुई थरा पिने थासा बेसमेन्ट नापा छिनछटा जा जुई केपी शर्मा ओली बामदेव गौतम पाखे अतिक लेता गुदु फुदिया संघार पाखे पार्टी अत बचे या गुतासी ओली गौतम या खुल्ला रूप हे प्रशंसा या गुदु बालवा तारे लिकला पे लिसेया सलस ओली गौतम प्याच इले ठट गुहालियाना वया चंगु तक खुलस्त या गुदु ओली आ गौतम या त थमन फक गुहालिया गु बचा बिया गु जानकारी तक पिउगु ख मंगलपा पहनी छेजलिसे बेली डिनर या यलया भैसे पार्टी चंगु बाम निवासी ठेंकुमा ओली गंभीर सहला ब्याको सीडुगुडो ओली गौतम या त छु महत्वपूर्ण प्रस्ताव ब्याको तक सीडुगुडो गुकी राष्ट्र सभा दुजदेका सरकार या दोस्रो बिरेटे गेंकेको विषय तक दुगु स्रोत जानकारी बिगुडो गौतम ओली या त थ सरकारी आ वनेगु सिबेन भविष्य नेतृत्व यागो कथ वने टेनागो व उकिया नीति गुहालिया आशा याना गोलिस बिगुडुसा राष्ट्रिय सभा सरकार या सिफारिस राष्ट्रपति पाके मनोनीत यागो छगु सीट अर्थात छमदुज खाली जुया चंगुदनी उकि बामदेव चर्चा जुया वया चंगुदो वया त प्रधानमन्त्री जित गुहाली यागो दासी विगतेन ओली पार्टी सचिवालय सम प्रस्ताव यागो ख ओली राजीनामा मागेना वया चुमा प्रचण्ड व माधव कुमार नेपाल पुछपाके
तापक चोना गौतम पार्टी फुट पाखे बचैया गोटा से मंगलबार 6 पुटे प्रस्ताव सार्वजनिक आगो खगुकी ओलिया त पार्टी नायक प्रधानमन्त्री निगुली पाखे मचिकेको बुदा प्राथमिकता तयात दु वठुका ओली उत्साही जुया गौतम यात नपलाट पामटेप निवासी हे ठेंगको ख कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र स्वाप संकलन यात प्रयोगे हगो मोबाइल स्वाप कलेक्सन फेक हल प्रभावकारी खनिडुगु दो नेपाली सेनाया सहयोगी नेपाल विज्ञान व प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्त्य स्वाप संकलन यानिति नापाङ्गो खुसी प्रविधि युक्त ठोकठया गाडी प्रयोगे हगु क उगु उपकरण पाखे मिग सिंह दरबार लागे महान्यायाधिवक्तालिसी न्यासव च्याम स्वाप संकलन याना हगु दो मध्यपुर थिमी नगरपालिका लागू बोडे निलबारै प्याखन ठुगो सिंह हेगु जुगु दो पुलांगो निवा बस्ती बोडे या निवाटे संहिका उया चंगो प्याखन गुलाया दुतिया बाचा इलान सिंह हेगु खासा ठुगो सिंह वइको साउनी 21 गते लागू दो मध्यपुर नगरपालिका प्याखन हेगु जानकारी विषय प्याखन किनि गुल्ले तयातको निर्माण सामग्री निजी सवारी साधन या पार्किङ लगायत चिकेता नगरवासी तेताइना प्यागु दो ठुगो सिंह कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिमया कारण यो जात्रा लगायत अमृत सम्पदा प्रभावित जुयाचंगो इले नगरपालिका ठुकु प्याखन सञ्चालन जुगु सुचाउ पिटेबिको ख ठोपे हम बडे या मे पाखनेको जात्रा लिपाया टठंगो प्याखन व जात्रा कठन कया तगु दो सापारु या कने खुनु बाचा इलने सिन हेगु नीलबारै प्याखन सुठे निने वछाने टवाटवाले हुला केने बडे या लछि नाका ल्याकुछि विष्णुखाट महालक्ष्मी भागोटवा खुसिटवा नीलबारै जुसी नारिन्द्य याथ्या ठेंगा कोचाकेको परम्परा दो कोरोना भाइरस संक्रमण यात पनेको लागि नेपाल सरकार लागू यागो लकडाउन याना यको ठासे नकारात्मक लिचो लागू दो तर पर्यावरणीय खेले थासा ठुकी सकारात्मक लिचो न लागू खपिहा वया चंगो दो लकडाउन या कारण लागू ठोइ सकारात्मकता लिचो पाके पाठ सेका आइए महानगरपालिका ठुकी यात नीतिगत रूपमा हे कार्यान्वयन यागो तयारी सुरु यागो दो लकडाउन या इलिगेटेड पूर्ण रूपमा बन्द जुगुली सनिगा या वातावरण अपना सकारात्मक लिचो लागू जुया उकी यात स्थायी रूपमा हे लागू याना यंकेको लागि आ महानगरपालिका लक्ष्य छक भेहिकल फ्री डे घोषणा याना यातायात पूर्ण रूपमा बन्द यागो कोसा डेको गुड्डो महानगरपालिका नकटिनी पारित्यागो थपिनी नीति तथा कार्यक्रम मिठो नीति बारेमा उल्लेखना तगो दो वखुनु रिङ रोड लागा दुनी निजी सवारी साधन चले याके मबिको खान नीति तथा कार्यक्रम नेथना तगो दो वखुनु पैदल न्यासी मुनिपि व साइकल गइपिन तक प्रोत्साहन बिको महानगरपालिका नीति दो महिनाया छुडी भेहिकल फ्री डे लागो जुएको थाइको ख थासा निने यागो मदुनी के लागि अटेन्याना ठोदिन समेत को छिगु वनिने कारण याना हिंकेको ख महानगरपालिका या सूत्र ठागो दो लकडाउन इले यातायात पूर्ण रूपमा बन्द जुगुले सुनिगा या वातावरण तस्का बालागु गठन ढु व कु पाखिन जुको प्रदूषण समेत गाको मजुको रिपोर्ट वगु ख ठुकी यात हे ध्यान तया महानगरपालिका आलक्ष्य छक जुसा यातायात निषेध याना पर्यावरणीय सुधार या लागि प्लान हेके टेंगो खाना थागो दो सरकार लकडाउन खुले याना बिवा सुनिगली यातायात न हाना सुचारु जुगुली ठन ढुबकु या प्रदर्शन पूर्ण नपाटे सुरु जुइटोको दो नेपाली बुधबार थप निसव छिमेसिकी कोरोना संक्रमण या पुष्टि जुगु दुसा ठनापो कोरोना संक्रमित या जिन गुडो निसव नेसोमा थेंगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बुधबार नियमित लाइभ अपडेटेड थथे जानकारी ब्यादिको निपेको दुनियाको खुड्डो व सुइसोमा पीसीआर परीक्षण निसव छिम संक्रमित लोगो प्रवक्ता डाक्टर गौतम थयादिको दुसा आ न्याडो सोसव खुइमा सक्रिय संक्रमित को मन्त्रालय ठागो बुधबार कोरोना संक्रमण मुक्त जुया सचिव पी खुम छे लिहा वंगो दो सातक संक्रमण मुक्त जु पिनेको ल्या जिन पेडो व निसव नि छम थ्यांगो दो ये 28 वडाया लागू वटा हिटी फलफुल गली कोल्ड स्टोर तया तमा छमेस्त कोरोना पुष्टि जीव मिग 27 वडाया वडानाय चिनिया मान बजार चारेलिसी उगु लगाया सोसो निमेसिया आरटीटी परीक्षण यागदो थथे कोरोना पुष्टि जुमा नायक ख्या छे जुया वटा हिटी फलफुल गली असवाले वयागु लपे कोलेस्ट्रोल पस तया वया चोमा संजय श्रेष्ठ ख थथे कोरोना पुष्टि जियो टेको अस्पताल यको दोसा थौ सकसिको पूर्ण रिपोर्ट वेटेंगो ख सिदुगु दो
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया 6 सदस्य केन्द्रीय समिति बैठक मागिएको दो नेकपा दिने विवाद उपयावया चंगो हुने लक्ष्य सकता इलिसी जारी इसाई कमिटी बैठक छुना निष्कर्ष मजुसी अनिश्चित जिडुङका 152 दुजटे संघ केन्द्रीय समिति बैठक या माग टगो ख पार्टी दिने या विवाद पार्टी एकटाए गम्भीर जुइडुङका पार्टी तजेको सम्भावना देडुङका केन्द्रीय समिति निकास बैठक मागेना चंगो ख नेकपा अन्तरिम पार्टी विधान 2075 या धारा 59 या क 4 बमोजिम कमिटी या 25% दुजटेसँग लिखित मागिएको खण्डे केन्द्रीय कमिटी बैठके लक्ष्य दुने 60 मागु प्रावधान कठ केन्द्रीय समिति बैठक नीति लिखित माग टगु ख बैठक मागेको अधिकांश केन्द्रीय दुजटेसँग माधव नेपाल समूह व सुसुतेसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष दु विगतता इनेसी केन्द्रीय समिति या दुजटेसँग बैठक नीति अनौपचारिक लाची तेगु ज्याजो यासन बुधबार औपचारिक रूपमा बैठक माग टगु ख पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल बैठक माग पत्र बिढुङकान वेकला पार्टी ज्याको टुम्बा रहे उपस्थित मजुडुङका पार्टी केन्द्रीय ज्याको बैठक माग पत्र दर्तायाको दु लुया फा प्रतिटोला गुई च्याडो न्यास ठेंगुडु छनुया न्याय तुलना प्रतिटोला सुसतका था वंगु ख नेपाल सञ्चार व्यवसाय महासँग निठंगुडु मंगलबार छापावाल लुङ प्रतिटोला गुई च्यारकटका कारोबार जुगु खस मासँग तेजाबिलु बरा बुधबार गुई च्याडो खुई न्याटकटका ठेंगुगु ख सामान्य अवस्था नि 2 किलो न्यायगु मिगु जुया चंगली थटे फा था वंगु कारोबार ठप्प जुगु मासँग नेठंगुदु थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु अक्न पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मनतुना चना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यातन वनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या